And I say yes. Abrano no. Enti medoba Sompa Ghana today. Jime yes. Misiesi no. Enti me ma wakwa be de chese de obokrata hodo abadwa so no. Ene de naposo ye de ebremo ensem wa edi ehim na edi de ncheche wo Ghana no ana ye bebo ho de ronti me wakwa baba Sompa Ghana today. Obrempong na me wakwa ba. Me juso enapa. Enapa ye. Enapa de ye papa. Abna route no or ye English will invest you. Oh, okay. Ni major no ho. Ai, or ye English will invest you. Entia. 18 now say Sompa delight or the word of the day. And no kwa the word be o mo kan ye kra de. Eh. Me de men kai mpo. Me wo chire ho na me tie na mbusa senti. When you know him is in him and the boy. Oh, Jerry will producer one kind and word and I'm some say malicious or something. And no more use word. Who's every day be your mama word back. A year vocabs corner no. No much no mama examples. Sure. And but you no say almost say mellifluous. Almost say mellifluous. Intimate me aka say Akosua Aboagye's voice is mellifluous. Adwa sare na kebeti me aboa me producer one. Enti Akosua Aboagye na ha is mellifluous. I hope say word ma boni yie na nano so no omo say comatose. Comatose no dey answer me kai. Eno no ye beka no comatose. And this that be omo ebobo ni na so kire me na we dey vocabs corner no. Auntie unyate memo akwa ba. Good afternoon, Sompa delight. Ma me ma samba ko. Azamba ko be ya. Ne signature tune no. Odu me feel ha say ho no be produce. And you know the head mum. Yeah. And you know the yes, which you could do and where you America. And you know mum dear to be honest with you. And no more Sompa delight and you know ye kama pa. You drew me fear wa. Na ye rhapsody no nyumna no anya ode. Ayi oje nyumna ye de ye na koda hu dachia. Na na ni aje. Oje nyumne de no de Ode tutu bibia ho enye yi o. Ma memo ye be sha sisi ya memo Sompa the life. Sompa the life, Sompa the life. Anything come on. Sompa the life, Sompa the life. I this young woman. Sompa the life, Sompa the life. 106.5 you kwada. Anything come on. And you know they say oh
Ozi energy come and what kind of sano? Na dream pona when I say odi and about Adisia womo. Show. Now we walk as one funny nyina kra anya brofo a. We abra na to na dey na. There be akolake to bi na to man. Young girl behind. But oni abna ne voice ne say. Abna to ya nka say ya na be. Nko no ato ya nka say ya. Exactly. But akoda no on the two, you know. Mami, I did be. Was I ye ba kubi pa man? Ama Sompa nkasa ho. Okay. Enyum de mame fante brunya. You be launch the na mami. Yes. Say we nyina ka Ghana today no. I ka Ghana today no. Na abena. Abena ye bo ni a ye ka wasem ha wa man how. Okay. O hwe nyumi. Baby o carve nyum na de be say na. Sompa the light, Sompa the light. Energy come. Abena voice ni mu kura mpono no. Na ne voice be mu dia. Na ne de be ka ho na so watrase no. Sompa. Many of your papers better than when you and no kasa no. I say no. Obi ti akire ho a wan ti ase. But Wednesday class no. Different. A different cry. Or he need a baby will be a ya feel pa. Wednesday class no. Girls prefer to cow. Uni more, I girls prefer to uni more. Na tosini. Who mo na bomber. Say bell boy. Enti abrewatia. Where? Bell boy no. Say they say the back board girl. The Wednesday class in there. Oh, Buakra. Bibia biwom. Na papers na was ready wo wanim sa no. Me say na yaba. Papers na gu wanim sa no. Fantastic. Maybe wo the daily graphic wa ha. Na ye na time herbal mixture. Edro no anytime HH mixture no. That be beka ho asem na em say haja special na so. Kasa natural mi no. Ye beka ho na papers ni say the we see spread no. Asa akoko ba time bia ne bra so so wo. Ntina no ye be wo papers ni nyina. Me wo graphic wa ha. Ensem bebre wa ha. Efa Bank Industry Players Petition Ministry to Revive Scheme. Ensem bebre ye be bobo so wa ha. Na Ghanaian immigrants to benefit from Spanish immigration amnesty. And also wa ha. No daily graphic do bokrata no emo. Na Get Fund Forces wo ma release ska 199.47 million Ghana cedis. So the best settle FSHS and a TVET arrears no. And once some no some penny for abohu dewuru e wa ha se ya ni nyina ekoye na onso so de na da wani manope. Mame Ghanaian publisher de biaba. Na ba ko bi wa ha ye friend Daily Times. Wono metahia na afiafi. Okay. So na waba. Enti Daily Post nso apostu. Na Daily Guide dey guide ye. Okay. Na was ha daily ni mu nyina no. New publisher nso publish bi. All right. Na the New Crusading Guide nso guide ye. Ghanaian Times nso wono so de kakraba. Na Almighty Chronicle. Na Chronicle say ya yankan enyom. Okay. Psalms 37:35. Wow. Was here na yankam 37:35. Psalm 37. On the debut my verse back. Very good. Na mama ni wo kan ha no. Okay. Or say I have seen a wicked and ruthless man flourishing like a luxuriant native tree. But he soon passed away and was no more. Though I looked for him, he could not be found. That's Rebecca Wansem. Bobo so na mami ni comfort graphic emra. Me famra tew na efa de akato so. Multi-million Ghana CD revolving credit scheme. Ampenifo so more a design to fund raw rubber production. And ampenifo se sikana kwako kem. Into ombe ampenifo se wo mu hia na etimi aboa ama ne nyina akoyie. Enti loans bi emu akwakoka a entimi mpie ma. Na sika no esom 673.9 million Ghana cedis. So almost disbursing in two phases. Edema rubber outgrower plantation project. I no penifo chim say 12% of the loan disbursed through two state banking institutions since 2006 have been recovered. Next year, TSS Canada do na kwa kema mpanifo ntimi ntuaye. Omu chim says 78.9 million Ghana cedis and mpanifo se beneficiaries no omatua na so ma pay back. Enti beneficiary omokasa outgrowers no 2017 no banoa dodo na ntimi ntuaye.
enti almost a revolving rubber fund. Outgrowers evade repayment for 20 years. Obrempong for 20 years. 20 years mu ananka obi anka bonkwachi ntu mu. 20 good years. Ye this SK ema wo mu up to ne no. Sikatua no omuntimi ntua ne back. Nti Michael Okwe actual story. Edi ababa beto ase sika sum 673.9 million Ghana cedis ye disburse ye ema in 2 phases. Ye de ma rubber outgrower plantation project. I no omo edema omo no besine omo de fan state banking institutions until since 2006 yeah 2006 and penifo chim said do na akwa kem ti be 20 years omo mo dis kai e ma sankrofo ya na se di rural project ni mo rubber outgrower plantation project no Agriculture Development Bank ADB National Investment Bank and the 2 financing banking institution no omo Rubber Plantation Ghana Limited, the 4D Sejumano, Ghana Rubber Estate Limited, and so Rubber Outgrower and Agent Association, and so Association of Eastern Region, Association of Assembly the Eastern Region, the Memoirsum, Association of Eastern Region Rubber Outgrowers, Womo so kahon, Womona, Womo Eke Kabomu, and Womu Tusa and Namon, and Timpenfuachim say, a baby drew 20 years in Nisikano and Hama. Eti Obrempong na asem isom na epensem mu sa outgrowers no sa multi-million Ghana cedi revolving credit scheme omo design say they fund this raw rubber production no akoka no sa dwumadie no na ye den ya ye pese ehu na ye den ya sa raw rubber production no na ye den ya nyuma kobe na kwaje na private partnership agreement ana na only private ana say na only public and banks involved until we read this story na Daily Graphic a mass certain report but unya adaje na kenkan si a na wawuram na yehunu documentation details ni nyina no na yehu fi say over 20 years there for 20 years na repayment ni ma ya sika no so doso wo mu chem say de wo matua na 78.9 minutes enu ba bia 78.9 million Ghana sika out of 673.9 million. Debi cry no baby cry. And I wish a banks and young one banks in Terabia no more struggle. This kind of master koye jumana fabra. To the comma would the baby, Nancy who am ma waboka. Inflation back canon yama bebre, ebecano. 80 and I'm writing as bad debt. Never be I had but at the end of the day, Agriculture Development Bank, National Investor, your mind dear. 80 a car, yen a kind. Inti Yahu, a yima, and you sa rubber fund, no. Dear no more yes, our plantation, dear. Yenya extensive report, I think, say, you bet me at the aye. Jumedi ahudu bebre. All right. Mammy, any Memphis Daily Times. Yeah, I'm a tertian affair. Now, what the Abaha say, what the IGP phone na about to a Christian Tata Yohuno. New phone in a day now, or anymore, I already am phone in any minute. Yes, it be any doves to office no hono. Yes, officer injustice be a air cost was and we say be a air cost war on into a master say victims now. One more called doves to be any no. One must say IGP and Fanana and see from one. The air cost will be in yet. I want some cacrawa. Western North region also. Yes, I'm say. Near Akosua, police officers allegedly sabotaging Abai. I want Potamo. Say, ye to Galam say, I say no. Police if we BJJ bribe. Our Daily Times, Kakrawa de Abanana, Cashew Traders and Exporters Association of Ghana. We upon Wahan, body no correct. Amame. Eja baby, I will be a mechiana. We no CTEAG. I have a bonus and for what's up me. Now I'm monching one more see. Sir Cashew. A home command ya can yen den nyina no sa China for ne abrofo na san beje cashew aboso Ghana wo mo je ayi gold no wo mo je cashew so aka ho eno ya asem kase pa ya wo mo se aban emra mu bi Toyota Vox ya ye se ya ka wo ma asem a yen den Ghana for ya efo bie wo mo se we pa de be ya nka yen hwe driver for na adwenem Ghana for bi na e kan wo mo se yen hwe driver for na adwenem ahwe ya na se obi o ha so free ankafo ba ya na yakoto Vox ba ko de man so won fa anya adwuma na ja won fa hwe ne ho yi e na wo mo di anyambransam wo Ghana ha e na ye de hye se ka no na ne mum drobafo na sade enrampo
enra David Aguado e kan say dropper for no wo mo na problem ni free won no ye hwe dropper for ni bi adwene mu na the Ghanaian publisher publish bi dia ba ena wo dia ba na Martin Kpebu mfo ni na da hai ena wo kire say o say revoke Heat Goldfields deal wo ka kire ban say Martin Kpebu wo ye mranim ni ena ono akasa kora no wo ka ban ne ho wo ja amonyoko na dia ban ne ba ye no wo firi mu bi ena wo say sa Heat Goldfields wo mo deal no aban twam na nya kora minority nso say aban no say wade katasese proye ehye ne ko ama na buso nti ene wo pese wo say office of the special prosecutor no ehon sam wo ha gold board wo mo say Little Regina ni brain surgery na akwa akoye no wo mo akwa akoso na se na enya asem kuma eno nso so ehon sam eda the Ghanaian publisher mu a enya asem kuma na Mustafa Hamid ni trial na yesi agene ya tudi akwasha ba bi foforo kra eni nyina ne say OSP so one na prosecute case ena OSP nso yesi woni tumi si obebo kwadu enti say na say ohwemu a Mustafa Hamid and Nayades ahwe ya number form ho akodi ana say Attorney General ebe fa asem no na wono ato asem no so ana na survey bi aba yesi mosquito we di kan den tuntum general we di kan den ya wo mo a epre say betimi adi Mampani Mahama na ade ewo NDC amonyoko num say Frank Akurani say mosquito ne di kan tontom wo dimirika den ya Julius Debra eta na chi den dia ahwesu betimi etu no ehonsem kakra enso ewo ha Daily Post na Edugita Maklu oyemranim nipa MPA panipa ya oda no wo say OSP na nkasa mu no na ye MP for political agenda asem ka bi eni akiri sanso na Rick wo mo di 1.18 million medical equipment e dia koma Mahama Care na say Mahama Care fa yi no Ghana Medical Trust Fund say wo mo so mfanya adwuma so ne adwuma bete emfa mu a wo man no na apomden papa no wo man no enso enya bi mabobo hwi e dia ba begina the new publisher emo na the new publisher was say hide nothing fear nothing internet yeah hide nothing yeah fear nothing so was it NDC 2028 flag bearership race no APL wo mo survey wo mo dia ba no ase we dey open split pa na nia wo di kan pa kase e General Mosquito so so wo thank you to afi ne wo nko thank you to no kra nwie eno amanfo so we nyina campaign to ena wade mobilizing Crawford dia bedi na chie se be ya won beto abande ama no na wa be flag bearer e dia ama NDC amonyoko na so wo mo hwehwe mu no wo mo hunu se oba bedi mu ha se pa na ena no juoda no meti asem bi asem wo ma mi na no juoda no yesi kuani bi wono ankasa hwe Nyankopon anim ne bonsamatiko bema ade wono ane bema de atodua so etwa sesei wo wie ye no de ato political bag ma be kire ma me se hwe matwa eni so wangu de bi ana ucha bema ungu em se jama baby ana wo ya benfie e bia wo twa ye na etimi nso beduru fie ntem no mo raso ne kwa ya sabia entu amfiri so wo twa ne ten wo mo atimi akasi ese so mo atimi akasi ne de enso adwuma ese ye ne bia ntimi nya na o se de na ha ne nche wo twa ne be ma no wo bi hunu se psychological effect no no akasa mu ne ese watena lata kakra watena Nigeria ana no de ko jiskadru wo bi nim because say bi mutimi che omo be ma jiskadru ti bia na ebi na no wo ye ne sana na no joda no o twa na o de be kise ne maame se ne maame nya ne dai wo bi nim Obrempong maame the Bible can say brebe ko na wie ya ye betin samu nsempa de ya ti bi Ghana ha boni be do so papa na ena no joda no Professor Kwabla Abochi wie any assembly member was ha area hokra di nkomo ma wo bo no for God and country so say we sen ko bi koto no wo wuto nwura mu no obi koto no a enke obi ye bi hwehwe ne be ka so obi na akoku no na wo twa ne be ma eso no na etwa na ade no na etwa ena wo de aba fie be kire ne na maame me cha me be ma me be ma ni entiji ne hwe wo maame nyu be ma hwe nye dai asese na ose bibi na na ene ase bibi ose bibi na na e ka eh psychological no what tete voices na voice bi catching say cha be ma ene otie ye o de tu dia no so na ten o twa e wi ase ehu o de ase poly bag mi dia be kire ne maame se kwa akuti hei ne makotwa mbe ma dia be kire maame akotwa kira Prache na modam Obrempong wunnim na ucha memfa me kire me
metreme. Enfa metreme. Ma me. Eni ekotutu fom na fa hye wo fa metreme. Na me yesho za bante no nire. We ira go ni nyambra nsem sa. But Obrempong, on a more serious note, no. Mental health and one seminal. As I say, a shiny account. I am uncrophone say, Obi or some voices. I am uncrophone. Almost committee suicide and do now, but catch will say. Or to wanna be catch no. Enti Reverend Professor Joseph Osafo do some power up so the Bemana boy war. Sa diana ni panetu on assume a dear. Every because Obrempong obi anywhere or back can say, a on TBB on assume. Sa diana a dear. A dear ma ultimate is a BB catcher. What you know, kasa. It is sometimes no need some mental fortitude. No, what the Bejina accounta. I also be how I say one abrosanso. One abrosanso be catcher and say, Jahoba form. So I say, Obikwan, which any year, Danoa, the girlfriend be a boyfriend be a brabumite or say, or honey be say, oh, cool way. Sadia and I am panso or yen I ultimate tene, but oh, my whole quine. I didn't be bring the bunny petrim. Sajuni be bring the bunny petrim in every hand. As I saw more clinical psychologist no, womutime boye, Sajin no, a yawo trauma and a free muba, na say, was experiences when the free muba. Sa voices and I yet tenor. Yeah, Christopher. I read the Bible on a day. And my Bible no my who say, home. If you say, maybe David to her, and na Bible say, Bonsam, a country and say, unkind the people of Israel. Na Bonsam no on your home. It's a comment of us, so Casache, David. Said David, unkind. So I say, said David, unkind. And I we did the book of John. And I may share Judas Iscariot and Zan Obabe Yesu Amano. Saya or see Satan prompted him. And Satan were home and I then would me prompted. And yentimin tungu. Say, oh, Bibia say anyhow. I imagine no hallucination. There be as I see a investigate. Now you will acquire Befasun to say, oh, be. Ewo ho na otete voice and answer adwene bi ba ne trimu a saa adwene ne ba ni patrimu ne efri hen papa ba bone ba obi wo se mete ne bi ene ne wuti fri hen eti se wogi sunsumu ne amadi o se wonyi sunsumu ne amani wo a wote wona wutie me no wonim se wo ma wuti mete ne bi eti ne na wote no wobusa ho se himfa ne fri thought ne ba wutrimu no bi ya papa bi ya bone no wobusa when the generators are thought no enti psychologically no na make say clinical psychologist for or muka se bi wo based on your trauma, based on your experience, and as in Sembia what it from Uncola Brim, childhood trauma, any of the experiences, and on a Casaya no crana. You bet me you soon side not watching it. It had there in the Bible, ne can say David incited the devil incited David. So I say the devil incited a question of us inciting. A yet day in the Bible, ne can say Satan entered Judas. Nipa bonsam timi bo rana ma de ye ne nyina ye hia adesua wom etimi giri se ono or a theologian and at the same time no so osan ye a psychologist it is a subject be say no ye de to nanimu a me giri so betimi aye ho adwuma from both spiritual mental emotional point of view na mani pa giri mu ada ho na wote wona atete voices a because abrantie was what voice be say cha obema and am pass wo twae na ma nti ha one morning so I didn't see awrowa yeah e wa tachiman south on se no mo area ho an kranza mense no se we free ja ne tachiman de an kebe kakra na o se abante na se ye frɛ no Daniel Kofi Asum o se omodam na adwene ye o se o ye of sound mind ne mo ye mo an empire bom na spiritual ono na kan do twa na be ma na ono na e ka kire ye say ono wo modam. If listeners are listening, my mental good is in good condition, and I am not mad. God knows that God knows what he is doing. If I had a bad mindset, I would have done things that draw police attention. It was so one the ojitum say spiritual. Sunsun mu ade. Bibi na ka kire say twa. Na ni pakro no honhom na ka kire say wo ntwa no. Honhom na be so no nsem di twa be ma no. Sanko no so betimi akase. Say go no so betimi akase mi ntwa. Yeah, because so wo to me. Da bia me ka say Adam and Eve ebra bonsam ba Eve ho no. So o ka kire say duaba no otidi a wongu. Me ba cho bonsam na na tema na di. Na no anakote. Etinye Eve na de ne nsako so muteye. Eti o ka so onte e. Enti bonsam betimi aleo.
obetimi dada ba wo no ebi na wo pesa wo ye wade dada wakasa mo pe wade aye dada wakwa to akwada ne mo na ye kan wo se bonsam this temptation ba na denti na wo follow ye ese entonton pe na asifi akona na wo pa akwara ne na dada wo pa akwara na repu ne dada won na echa akono no ama akono na nyini etinya afa na abaye bonsam de wo le wo temptel but wo no so yes powerful enough say wo so be ka say wonye se na no waka kire say boni butu kwan ano waka kire Cain nanso me se wo say diso na se wo betimi adiso I ne wo be ma Rhapsody birthday Reverend Professor Joseph Asafo de baby obi e chia no betense na mebobo sansem no so na enye no minim se wo treat anger de abufuo ba wo ka ho asem abufuo tantan abufuo agu ani mo ase abufuo ama woni animonyam abufuo ama aye nkwada wo mpanifuo anim abufuo ama wo fadefuo nyina mu biem sa abufuo ho asem na wo ka na abufuo ama waware abowo abufuo ama wo namfo no maseye abufuo nte na wo you unemployed we jobless I'm a judgment no ukotena fiedi 1 week na hu se kom de wo abufuo nti abufuo ma wo ba bi odo wo eti hu na enu na wo treat ne this week owi adachi mi gire se next week ne sa topic ya mama so yi obetimi oye theologian no san ye clinical psychologist obetimi a dissect am ye hu sa ansem na obetimi mete se and na se temptation ne ba nso hwe ne ba de wo be ye because ya na ye hu te se de ye powerless wo tumi so obetimi akasa asem wo nka wo tumi se wo bufo ne ba obetimi ahye wo so ada wo ya aboa na sese bi omu akro mu ahohye so eti ebufo ne ba no wo tumi se obekasa da bi mi buofu ba me nkasa ana mi buofu ntimi ntu ho na mo so ati ase papa bi ka kire me so Obrempong se obi hye wabufu a wabufuo mu no enkasa so ati ase wo nipa no wo ntinye se bibi ba wo mu na se wo yeyi machio sa adwini bi ba wo tirima na odi akire ana se wo buofu ntu bufu ya na se bi wo di nsamfo da bi wo tumi so because who mo ahoshe so obetimi ampa ade ya anya me de anko ya ma me but me act se bi ogimifo me act se nyansani obi ampotia obehunu sa obeka se wo ye machio wo so obi akoratia ade de na wo di bempa ba wa ya ade se de wo si mo se de wo si act ye de wo ye nyansani na obo se abowa baso ba wo act obi atia na ede wo so ejai school ni de ntino ja adwuma no so ejai ada eba ne say ne yetietie mu a wa utimi sa asem no obi atia wa kwa wote wa wuti bo na bu fo say wa act nyansem say na no papa say when so obi ti asem anti papa pani no yes adi Obrempong bobo pepes na tie for brate bobo de tell na wo de ene wu kwa de midi wachi a yeho abeke ho na mama chronicle say God board rescue 10-year-old girl with brain condition nti sane na the one krata na ba kokora de ba ha the Ghanaian publisher de ba ye no na chronicle so de bia ba e wa ha sei na chronicle presidential race NDC de no wo say mosquito sane entontom wo dimrika wo kɔ no eno so ehon nsam kakra wa ha ye APL na aye sa opinion pool no a wo de hon nsam de aba na hwese ne me wafa Julius Zebra ne mfoni da ha na waka ne nsa wasam ne ho sa na wasi ne trust na timi sa ho aba na mosquito nso okita microphone na nani agye ne se na ne simu gire edam se da dwa waje ne kiki kama me de ebi na esi nani na ja waje ne baba basa na sesi mababa pie mu ewo chronicle page 4 ho no a ba bi asemfo adwempo no wo no ho na me de so de nsem so na afia de quotation no e de awura mu wo say let's prioritize education by paying teachers on time asem we na yen sompafo ka ho asem be yese bosome nso ko bosome nwatwe ni a afa mpanimfo act na anu kra wo ye ene na watwe na wo ye demonstration ya wo ko no wo mo sheda kra fa ha beda ayase teacher for na be ye demonstration no wo mo sheda beda sompa se media houses na Ghana ha nyina ka o ma no tu mu no ye ne ma asam no so na se sompa de we came to change the face of radio no ne asam no sompa kra de ye damufo o ye ni obi an compete da bi ye ni competitor ne de obi ye ne ye bibia danso nti ade no so ye maso a ye domusu kwa won ekosi on say story ya me man so say memo ye research wo hu say de akwakofa kanaba ne say omo di sika ne ma wo mo say pharmacy de ma more than 4,000 pharmacy say wo mo fa nko duadua na eba aye di sika ne ma omo fa nko duadua rubber no na sika ne ba na omo de sika na nyese bia omu tu wi a omo ye rubber ne ho adwuma wie no
na ya designate companies on beto free wo mo ho na omo te kakra yesi wo mu ya no mo de afa ba bi foforo diversion o ma divert enam so wonim so wo de fa ha obetua loan no okoje ye no wo nipa bonesem pa wo koje aban sika se wo de kwa akoye kua aban se mema wo ntua sika ne in cash na emom de wo dua no wo de ye adwuma na mitimi fa ne se wo ba na wo de beba no beton ma me na medibia ma na medibia ti loan no me ma 100 million sa obana say 10 million I make 5 na ma sa ma 5 na wo tua me nkakra sa kopim so obetua wie wo dua wie na se wo dis kana be ko ba bia ban se koton no na se bia na dia fo be wo sa koton ba bia sa dis kana di nti aban sika na gu social to eti aban sika na da social to ma me nya nwan se wo mo agigi quick loan na sifu wo wie pe no wa port number ne ko ba no de ko ba bi foforo na di enti na wo send obi sika wo kume ya de ya wo kume medika na de ka wuntua wo de ka wuntua eti ya yi adamesi ni bia o se say ya wo sika mu wo kume anti Akosua na me ade asema obi awu 5,000 what the na me say my Sunday dey afa wo momo no so mewo omate medical na me say na de ka wuntua o de ka wuntua omate next time na wudi ka tua ebi mu kwatimi yi chip no na omato atwene na okwakofa foforo nipa bonesem be no enya de papa and no one mo Ghana de enti ehia wa ha no because sika attract honesty say uyo bi a wudi no kra wo attract sika papa what tro no sika na nyina da wo fa kwamboni so nye sika na be hye etisania akoko obutu Kosua nyene de ana video obutu Kosua waji loan na watua waji momo loan na watua wayi chip na to atwe wan sika na wudi na wo bedi obi sika we wo expect say wo ye adwuma bonya sika onya bi because the market to anu ahweso yi Obrempong bi bo so ne matie for me na na chronicle e de abasa mufo se ento enkomo no a Sompa sha ase de ko wie ye no e kire se e wo se Ghana teacherfo ye hwe mu yi enti se mufo adwempo e wo chronicle mu se ye hwe teacherfo on time anya sa won beka kire nkoda na se 1+1 e ye 11 won de akwa kwotro so we ne e kom won de kom beka 1+1 11 say 11 chronicle say yan kenkan Psalm 37 verse number 35 and 6 no 36 no what's it say I have seen a wicked and ruthless man flourishing like a luxuriant native tree but he soon passed away and was no more though I looked for him he could not be found ene wa tree no wa ha no mehu no obonefo a odi to me no what's it say na ordinary se dua from enya asuye okay ko wani mai 26 no ase na obi twemu na hwe oni ho na mehwehwe no nanso so mehu no Obrempong my yemfa tiefo 0260196064 and 0260196065 0260196064 0260196065 hello hello yes me pacho minu abe na mehia ni unimwe makom run from Kantamanto market Accra Ghana West Africa ya hu ye pa Obrempong apam dada mana moka wono ya Joshua papa ni moduma pa amen na moko hye awurade Yesu mo bande manga radio station ga na hira obi no tun mo ga dia mo tire wahe na ni jam amen mate yako wacha yako ese pata papa ni furu bi yẹn ní òde ní kúlù ọlọ́wọ́ ẹ̀kọ́ pápá bàwọnìyà bọ́sẹ̀bà 2020 president future president ẹ̀mí ìṣẹ́ náà ọba kò sí èmi gbọ́dọ̀ kẹwàá mú ìbí ọba. yéé mi bó ni tẹwàá mú òbí ọba ahoma náà ti kọ yéyéyéyéyé akáfíà hello. hello. yes. jẹ́ni mo ni. yéé jẹ́ni mo ní wọ́n bẹ tú akáfíà
Oh, me and me in this. I already me and me in this. Horrible. What be you horrible? Yeah. That's too much. What about Uncle? Me kwa na ka sa cafe asa horrible. E to be you horrible to ase akonya. Aje ni mo horrible benya wate. Obenya. Mami ntio. Inkia incoming national chairman. The friend is yeah. Nana K. Abrati over Boyjuma. That will be a first show which you are also back for a back house known for me, a youth organizer. And David can come with one also back on the chairman. Now, what to say about Boyjuma? Yo, the American say, and then I started demonstration was Sunyani. Yeah, MPP, NDC for, and Yama Muyetia MPP, and Fana Queen, and more a Kase. You move a via and demonstration in the or move and on Casa was a woman can show me because Omani in Arabia, if you go in and Koya, Yabeka, near your man. Naminia Bemana, what is it? Can Bemano? There in Maka, I don't know each of Monia, Windsor from Home. And we can have the Homoko, non in the baby. And you already a Munyan wife, so when Mudia, Munya, no Grammy, bye bye. Oh, Ejenimo, Medase. Hello. Auntie Akosua Martin. Mejusu originally. That's Auntie Akosua. I quote. Oh, quote. When your original voice in this so did there be a bit to me? They quote Mamintio. You Auntie Akosua, I know pay Mamintio, Namintia, Chief, a mobile Auntie Akosua, mobile, my pen will put you semi out in my head. I'm not going to be an Amen. Namintia, Mira Doctor Alhaji Mahmoud Baumia. Area Doctor Nicola Coco, Anna Miami Blah, Godfred, our deputy youth organizer or car peace out, our other youth organizer MPP 2028. Anticosia, already Anticosia, and Friday Regento and Central for Money, Anticosia, Mon Cabimako, Anticosia, now Black. Take Anticosia from October, Ebeside, Anticosia, Yenentio Mukau, President Mama, wow, it's the own farmer. 2,500 now, and also Yentiamo, the Yamaba say, oh, and you discuss Cosiam to Cocoa, and to Cocoa, Quantacosia, over this Kenvo. I'm a big Aki cat dema Yentio, because it's a present Mama. By 2024 is Bibia promising a Biawa Machmania, or Promise Galamte, and the Galamte agenda, and Ama and O Catler, Achim, and a Galamte headquarters, and the Umpire Galamte headquarters, Savannah, and the Honey to Galamtaka here, or Catler, Oba, again, and Oba, and also I have but Coquia promising woman says, and nobody went to me. And you know, the Naku so I do at the ambulance by Dr. Baumian and Swadi at the drone by President Mama by Mate, what time on us on Medase? Hello. Oh, by him, Akosua Aboagye and I say, or sovereignty and count for our studio. And count so Aboagye. We are only a bear man and I'm for Aboagye. You, and I'm Aboagye, I mean to you. I'm international chairman of MPP, you are honorable watch, Ejako. The international organizer, we were an active in the school demand party and your mind. Inaba, young country and the Benama say, a Bosha or share Ghana for, and yet I'm in the old issue. Or catch and say, Obama Ghana for one time. Or catch and say, Obama school, Ama, school headmaster. Walk back at Papa and Ponchini and Pierre Regan and Come on, lady of a company in Palano. Or Manpena, who are doing well, who say, Obama going to you. Opa, my never get a phone. I had practical, and Abuya, and I want to get a phone. And for so many panels, Obama is going to be better than her. Opa was no one to watch 167% here. Then I beg the photo of 9%. You know what they do for other for Ghana have you. Do for Afolia and now the one you do like because now you look at now worship in the assay. I give a moon and call you and call 24 hours coming out second of the Bragan for 24 hours.
Yo nana mo akon time na so 0260 196064 and 0260 196065. Hello. Sompa Maba Kupe. Good morning. Good morning, Bema. Na mini abema ben meshiani. Me pacho bright ni ami kasa free abuso kan. Yo bright me pacho mintie wanope. Na mention pa ne kwenya odi amame. Ne zimato amu ye de bo mangana. Yeah, that's na mentia honorable Zebra and honorable Peter Kusimensa or the Machipia, honorable deputy minister. Ni Alaji ya Kondo our castle. Only MP before the Omukasa water. Omusi a winner traffic and I the Abano, a ambulance. Omusi a dear Catrao. You village with Bria, ain't name call. Okra with the rose every Yana for 82. Nanyama Papa, Excellency John Damani Mahama, Yano, more better obey it because of more power bench. And yet, they are done any Biasa to Abama MPP. Atikia, Nanado, any Dr. Mahmoud Baum, any Ghana for a frame, a 24 or more retirement in Nano. MPP are buying. Almost that almost 2,000 almost for musical mom. And then move up the power about as I've been near Ghana for. The Muko for that number over here, finance minister, good 7 years. Over here, no trying to now be manso. Other than neck and over that, and to wait in Ghana. Meda say what time no ason 0260196064 and 0260196065. Aha. Ghana speaks. Sompa 106.5 FM. You be dear friend Ghana today. Hello. Sompa ma me wa ma wachi ona what is saying? Nyame adum minu abema na wonso e. Adom ni ahwe ye be me butu kwa benyani o. Ai ben me hu pa. Me da se. Ote me nka ache me ti kwa kakra no anwe na bedu. Ah ne akwaba. En ma shebe dwani ne ho ye de. Ne ho ye pa, ne ho ye. Okay. Ne pa. Ko bojuma nso nyame nka no. Wa ma me akwanyi ma me nchia honorable Zebra, chief of staff. So bojuma kwa no ka ga shoot nso nyankopon ka no. And incoming chairman, Mr. Usman, aka the Wana, the MC, on Aboagye. Coupon common now, the shipyard, so the deputy honorable Peter. 9 months in so my poor body and so. In Yaba, Mestre, finance minister, and Cuckoo board, Mestre. She can't Modiama, in Penufona, among still Cuckoo, who said. Omosanka mesre dia momo dia sam sadaka because ni ayate ni say omo mo agi sika no efi aban ho esom akoko for e bia invest sika nti mesre omo nti akoko for sika mo na me bin chat wona e pese na na mo akọ ati ne ho ati ta mo no owo government no o ka kire yen say na aban aye ni yi pa Bania, only no Unia Nabai. Satan, na 5 kilos, no 110 Ghana. Mate Ben Shakolana, my Koshena Colano, Obenum no for Fanamana Mamen or no for Kakrechan, no Sabetuaso 0260196064 and 0260196065. Aha, Sompa 106.5 FM Accra, Ghana today. Ghana speaks Ibre and Edruno. Hello. Me Patromini Ben Meshiani. But only about my exit in committee to Committee 24. Tema Community 24. Isaac, my NTA one pay. You Sompa my idea, you mean Sham. Amen. Mama, you think some more of my gynam. I hope Mama won't give you and she's answering. Amen. Some may work a car mechanic. Aquana, what kind of quatina won't come. Oh, now you run into Makakra. Ah. Kasi wo cha ne be mai fra ne ntuma kakre ade enchen ana ne dia e bia wo cha ne dia ana wo cha ne be ma ni wo cha ne be ma no me shiramu a enye hwe o se ye wo susu nu ade bi omu ye e manipa ombetumi age ato ade bi ama se ye fra no wa kifika obekitu ana sa afuma
ye ton sa de no manwa na e kanwa se wo a sikan na e baba otumi se wo ba fa otumi fa homa na ye bebre no obu otumi sen na wo bla na on cheche mu bi mu kwa won tiake ono ate wa na sa de no kan mu a sa we no be fa na ona ka ta ko ono ko na so oni nso ono na e ko e so na be fa na de no waja if you mo bi wo bla o ya de a wo bla na ni no so ade se ade na ye wi asunsun bi afa no mum sana de ne ti obu ha sometimes ebia no baby elia no tin ebia na ni hu kwa yi obi ani obi tumi fasa kwan so tumi ya ade na gensi no ma otumi koye ade bi so sometimes abase yes we can be man ebia no no ba bi kwa na akwa bibi ana se we na bia wa ko bulu ba na so yi no oba ne na pa ba bi sa ana abasa Mate Isaac Menase Obrenaso Medase 0260196064 and 0260196065. Hello. Yes. Yo, Efo Somni Enkwe. Yeah, we start now. Be my India. Instead of saying no, okay. But if you have that, then the Qatar, you will be at Qatar. What yes, we not ready Qatar. Mamicha honorable John Wood, incoming chairman. Now, Micha, John Wood, Mamicha, Dr. Mahmoud Baumia, and after boy, on over you can get action. Akosua na what I know what can be managed making we have papa how say ben how so money bani na mi pra ni yukuma fupra Akosua kan be 2 months 3 months manya ni u krimi tota afin sun tem na nya de me na wo ku tawa de wa pa Akosua and you one more papa and the end is go to ebe ni ni am ni na because every time and another part, I abobo ya we the party. Ya find my head. I didn't plan all you to be transfer class. A class is finding the only that was we clean than I can apply trying to send it between than it also. Now the command classes like your mama Uganda. Check that according to information, that could be over 500 million. OCD 500 million everything talk out. 500 million back. Matthew for Medase what time naso 0260196064 na 0260196065 me fa nipa 4 na me dia bawie ye hello. Hello Akosua. Yes. Matches. Ya eja. Offer you the new. Oh, for Edward, my entire one pay. So, my media will keep for na media Japan. What they say, Akosua, Yamin, Ukraine, electricity party, the Ura Mama, at the aircon, the Muya from Tio. Akosua, last one 27, and I'm a total 300. And na asa. Ni won't be a move, Fiano move. 300, and remember, Major, a 1 month, a Nasa. India say Ura Mama. Na be esrenu pa na wu ye mobo na de odi e mane ko ni enye na odi say e ben ba e wo si de kuku sika na ye ama ubi no na de omdi aye de enya no kure da kumbu da propaganda no we ja ye munyai na mon ka no kure njire nipa no na nipa no e bre kuku sika na wodi da go fo wa ni se go fo eni a prayer wo mu po mu sika no wo se ye dia kokoma obi uti aza ka se di tia mahamake your communities. Dumso, one of the creatures, your mamma by employing a mudumso, and then a bump papa and to your papa and a mud light with 24/7. Then, and for so to be bound, man, tell me to light and a wusu. One moment, cannot job a Bamia de Bayan, and no so something and no top printed any 3 days nafa. It moved about me, the prepared body no the Bayan, and no idea go say how we move. Na ba we ya ban papa ne totu ye pantie ba na baso
no mo ko so an so man Ghana enfa nko ba bia ye pese Ghana eko enefu e yate so ene yate electricity bill yate water bill so umpe we na apedin papa we onko so a mechia ma di jibe ene akugan yeda se akamienu hello Sompa ma fi da so me hey Evans o to me ga fe di Sompa ma eben ni ana so se na me ba ni yedidi eben but so wo kasa eben wo kasa wie man kasa o ka te me se me ba te me se na me man ka ti wo me point o ka te me ba na yedidi me nkon samra e ba ka te e tu di akola raport wo nti wa saba me di akola o de mama ma 1 minute mama nti me say Edward ni na na mbo akoma ya so nko edidi me the say the ti a se nyo no nkwa na auto prepaid wo Ghana ha ma men kan cheo says me see ye 1,000 Ghana cedi na edi 2 weeks because ye nipa there say 9 to 10 so what ya say amuti so na nsen ya no the say the two a say any to system anka ochina na enya 3 weeks 1,000 ya to ye enwe enyume na edumu ye Inti se gadget ni be we are going check mu gadget. Now what to 27th of last month and now me no ka say 22nd. We say no 1 month calculate 1 month 4 weeks na wo mu. You see in that propaganda ni you see na mo akuka kire ye se tama ne party war power na emo 5 kilometers me to me admit ni bo brand ni na ye 110 cedi. Ye be kana na mo akuka kire ye se amamuo no wa we ni nye no na wo hu sa amamuo ni koyi. And now, say, Mona, you turn 75 cedi. Na mo akuse ni mamo ayedi. And mugwasi for. Muna na mo kase. Try saka muna mo de buy. Ase de ban de na ase musi na joma. Ben o time na 1 minute na so. Me fa de o chat wo kra. Hello. Yes. Hello. Yes. Kiss mama. Na se unim se kusie meja na pam dada mu nti aha de Obana wachi ni sia ma ni sia ya fese de na ya da na mna o de re ni ma no chi ja no chi ni ja obana obana se na chi kwa ina se obana wa ma ni sia ya fe Oni ayenka ba bia wo bia metia o ai oda so aye me ba ai oda so aye oba oda yo oba penyi ona me ba penyi wo ho anza no Obrempong mo ni apamu nyina ba Oba pa mintie wa no pe shine bright like a diamond shine bright like a diamond na ti ta fa so da be fa na ya ma be ko so bibia be fine don't worry bibia be come why okay because che sa again sa time na o de man o ko ye o ba ya san sisa sa pa si ane pa je ni ya ba pa le te wa sem ni ya ba pa te wa sem but sa again no sa pa si ana o de man na o ye no e se mo be ka na e che sita e ba mo me ya ko so sita bisa ni te nti na wo okay omu ene ne ye fo ni sen emu ni ye ho no ye ka ni sen ni awu bi si ja so na wo no ade be te na ase no enu ni mu adama ne bo aba ko pata bisa ni se ni awu di no ne bo ya bisa ni se ni ane ko ko di no ne bo ya he bisa ni se ni ase ni omo a obo ma ba so empeni ko ni di no ne bo ya he enu na ye nye ni emu na wo di di nso ma edisi nso a ade be te na ye pata no enya no di ye kan emu anya ye di ni emu a ye mama no ne ye na na no de ti ye nya ye di ne utimi to ka mo na ye ntimi nto to ta me treo light e mo asem eno kwenti na afre ni pa so me free e fi aka sentua ni mama me wo achimota sister then ya ni wa yan di kan ya ne kwan ye tu so way and you say na do no kwan ye di 2 times again it's se baby at say so my say o machu baby I be no more me be dum no na baby e be no more so wo my o mo de o mo so de ye no mo no dia enya me pa so ye ni na ye Ghana for o man no enye ni pa ba ko dia e bia na obi no kra na no mo emma me no mo na je o mo kra no mo nfa e pray Ghana ni si ho emma enye ye nya Ghana eti yes Ghana
sɛ yɛtu aba ma wo na yɛde aman hyɛ wo nsa sɛ bua mɛmɛyɛ baseɛ biara mɛmɛyɛ nyitan ne ɔkan biara ma ebinom yɛsrɛ na yɛn a yɛte ase na yɛn so no sisa yɛn kɔ di wɔn akyi ne wɔn ade a yɛn yɛsɔre a yɛsɔre yɛn so ɔka ne yɛkɔpɛ yɛn no aduane Mateo Bapa yɛma yɛn ho tɔ yɛn Mateo Bapa yebedi nkomo pa yebedi nkomo light no de me no yɛ adwene na no madam fu bi a wɔyɛ NDC ni ɔno a wɔyɛ NDC ni but ofre was Akosua light die busa president ma me se de na ekoso na me se wa ko busa wa de eti light in dem no we adwene obi e complain both side nyina obi a both NDC NPP nyina obi age atum se enkoye wie etiefo emsa afrefo no ye de besi ha na ye ka mo se time heba mixture edro no ye sorry so enchekra na Reverend Professor Joseph Osafo do the Sompa Rhapsody dwumadie no aba time heba mixture edro no wunya binum pe wonum ato aduane nya wodan honam ye wo ya wunya bi ebeboa malaria fever nso ebetu ase time HH mission capsules no yo bi a wodwonsa wo bre immune system ayemre wo page no wo bi na wodie nie empemu agudie nso wo fom a edro no ye fre ne time HH mission capsules no bedi wakagina mu enuro mienu fasi center table so mentena ho emma yare ye kɔ na aba na eba ade achi bi ana wo twi bi malaria ebesrawo wo no da mpa ba koso wo sika aba no wo so wonu ato aduane nya wo de ene se ye bedidi kama ene ye wuku ada meni obrempong nana se ye fasting de so bottle of e be break fast no ye de kakra fa yenum ena ebi a honam taye wo ya wo sori bi ana honam ye wo ya eno nso ye time heba mixture duro no Dr. Tafrija bema time heba mixture Dr. Tafrija nie time HH mixture capsules Dr. Tafrija nie wo bema ba eduro de wonimu ankasa enubra ne ha ma papa bi no akeka de asie ni friend was 0244 417669 0244 417669 TBM 0244 417669 na time heba mixture and a time HH mission capsules no ebetimi aboa ama bibia akoso obenpona na wie ne yenkwe ya nom time awie no ye no atoso pa nti na ye bedidi na ye kodidi wo Haji special local foods ehwa na aduane papa ne nyina no ewo Haji aduane na se wudi a obaka se we de uni aduane bia biem je se Haji aduane ne nko a eno nti empanifo atitiri nyina ho no wendidie nanso ye aduane no ye yede ma wo bia ne boto bia utimi ba na waba bedi bi kama ye wo ha cho atomic kwan ne so no a transition chen ho pe ena DVL kwan ne so no a so unya kevo pe nifa so no a ho so ye de ba kwa be hye ho eno nti bomoden na abra na bedi di aduane papa no ne nko yie mfama wo aduane a udi a unhwe wani mu nhwe wachi unim se ba bia udidi ne de ho ye correct pa open condition mu a utimi tena open natural baby a yadu abode na ho nso mframa fa ho pa no je se udidi unidi ho ma mfifire so ne nwu aduane dabi Haji special local foods aduane papa nyina afie bi a make adokon nanso wo office wontimi mba sabre wa hyase kora wo ye adwuma nanso bi a wontimi nkwa hyase age numbers na frɛ delivery ndu aduane bebrew na anu mi hu delivery guy bi no agina junction so ya wo tete nkrofo aduane ho Haji deliveries no mo nyɛ sa kora 0246 359 921 0246 359 921 and 0594 797215 0594 797215 na one Haji abonkomo eya agi nsuo papa ne bi ka ho sanse wudidi aduane de ne nsuo no anenam CASA Kasa Natural Mineral Water nsuo papa no nie Kasa Loma Ventures no de nsuo baaye na nsan nsuo fo ne complain nanso nia woto ne nsuo na woton a won complain Kasa Natural Mineral Water ena wonu musa nsuo we nsuo wonya problem bia Kasa Natural Mineral Water ya wa taifa back hospital na chi wa ho ne ye nsuo yi me pa charge your numbers na frɛ na won to be ton 0206 469 430 0206 469 430 na one Kasa Natural Mineral Water Kasa Loma Ventures for penifo emo enkomo wo a wo ton nsuo apɛ no bi wo a wo di dwumadie bia no a won so frɛ na ye ma obi na emfanya adwuma na kama pa na enkoyie emfama Kasa Natural Mineral Water abojo nsuo papa wie Mr. Joseph Osafo wabetena se na wode Sompa Rhapsody no aba amenso mebo ne chidom kama pa na topic no chance ye dwada no ye nyina ye ya tenka ho adwuma aye ya dwene ho adwuma eno ye sikasem ho adwuma ndi ade bi ebeboa wabrabo mo wabrabo tumpon no de eye Sompa enti na sa ye din ne honam se enye radio bi akeke
a wo ye debi eti anopa ye be hyehye wadwene ye be hyehye watenka ni ahyehye wabrabo na wo di nyansa abobra wo de ntiase abobra na wabrabo ne fen monyam akwanimonyam dada ache wa meka se manu mi hu ye be se nuhu iye mi hu yanka sa mi hu yanka de Obrempong ye o he I wish mabragu ye nanka minimu a manu mi hu it was o genuine no ene program ne konakra na wo se akwada wo hu da cha ne ne age opanyi hu ana na wura ho bi ogina no onim kura nko wa ma ho sa panyi ne anabra bo anko ye ne wo hu da cha ana na wura ho eti epese panyi no wo da cha no hu a wura ho ne momadi ani gie bi bebrew eti woni abere so obesua de woni abere so obeye wo hu adwuma woni abere so obetake responsibility woni abere so obepanim die na wo de abobra nimdie mu do eye deep emfeli knowledge a emfeli eye practical nso etesa wo ma so ana de ye adwuma wo nate ne na ubetimi asesa wabra bonne sana Sompa Rhapsody tie last week dey na mo kan ya na akwada bio ha BC asemi oh yes ansa na no kra me de kitua bi ba example yes practical knowledge practical wo your batan wo tie wankasa wabra bo tie utimi say no ade we dey sesem mesesem ba bia me nam ne nye me dane me ho te sa bosoma kotere ma fa kwan foforo so wo obi ate sa pese wo bobra na da achi wonu ho na anka say ye de be de na mukwa na besi wo ye dia ene Sompa Rhapsody is for you ye wie ye no na Reverend Professor Prophet Doctor ene ye ukwada na ye ne etimi fa ba bia Prophet Doctor Kofi Oduro oni ni team no no almost so the Sompa second service nyansa blowing the nonsense out of your head ready na wuti eboa obisi otie Sompa just 1 week na bra basesa ni sika sema sesa na ware ya sesa ne mantete ya sesa enam se no nti ne ye bae educational part na nkrofo ato atwene no ye ya fa ne se World Cup ye wie ya ne de kasebo mu osham wiase ne Ghana de I prem to break kasebo no ne de ye wie ya na Sompa delight abna ruti na ono so the social entertainment show no aba